Sir, for example, see, at what time I reach here? Hagaway ni Kijingja Basmosi na Kijing Ploding. Ka KGP Girls High Secondary School kabadan Mission Compound Shillong kala ingkong lot khai. Ya gadaw jong Kijing Ploding ompat tiap haduk bengilayo ya kini ka kubor. Ki kali penlip ding gila shimpor ban poi bat gila shimpor ban penlip ya kitilit ding. Namar kini ka yang school ka kampaji na surok bat ka kamlong ka bejinjar ban penpoi ki pipe jong ki kali penlip ding. Kalong ke ke bas ngosi namar bakane ke yeng skol kadai ka wei ni ke jinte bela rem tam ya ke belatai nadu ki por pareng. Sige, mansip to gawa ano, sige. Ano ito? Hoy. To confirm ko ano. Supiang, phone. Hoi, Supiang. Wan lang niya. Baik ketin kalau bulan dua. Boleh Islam mah? Islam ba mtas kisan keliba di pulau. Niman siya na po ng mensang. Sa napentuan. Kebun ba ada kaplon tadi? Senang kiu. Tadi pernah shot pun ini itu lah. Ma, na sugar set. Mulai kan tadi. Kita. orang semua delivery ना फिर मैं उधर बेसिक लोग हम फोन कर रहे हैं ले बाबा आप कते में जो ना चेक Long quay, masih cenderung nggak? Oh, jangan ketik-ketik masih.
Banyak kulit yo. Orang tu lain si besar kerimen lah kayak itu. Orang extension karo. Sudah apa dekat tu? Nakating ni kung katong kaya. Pwede siya Atau na berai pasti di kayam tu. Fireman mo ada. Itong store. Yung store man itong ekonomi yung kasa ko kan. Di kita banda tuwing. Kasi ang jurang kalintang tingi kadang suing syatang katu saya jurang ti kadang suha ding malam mana. Tagan bakadang ha mutang ang iki bikin pele lam naka nang tu kan. Mana si kan gila ale atau mama tatu kling teri ano te. Nam te show store. Ngala ada dia tu ini ki ubah ya kulit ai tu baru tu ini tik nonton mas ngap. Kia. Hey.
Alut kum. Hah? Alut kum. Kau ni kebun ni kan. Oh, sedang ringgit. Relay mah. Tak tak.